Pal, gue pecahin tete lu anjing, anjing kau ya, bener-bener kau bocah gampang kau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Dor Ciplok. Kita kali ini prank menyimpang uang di jalan, kita tarik pakai tali. Nggak usah basa-basi, kita lanjutkan di videonya. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Oke, what's up bro? Pal, gue pecahin tete lu anjing, anjing kau ya, bener-bener kau bocah gampang kau ya. Pal, Udah dilihat sama bocil guys, udah mau diambil guys. Aduh guys, nggak dapat ya guys. no 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 no. Buka caranya. Jangan. Kamu kejar kerja orang kamu nih. Pal, gue pecahin tete lu anjing, anjing kau ya, bener-bener Aku retakkan ginjal kau. Aku retakkan ginjal kau. Perintah.